Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Dunalai sepangut kilong kemi ki bedang armet nak tahan amlarem kilayo jimentoy ling bagi special antenatal care health camp ban ajing sumar ki kilong kemi haswa ban kakon. Ia ke health camp dapat long dekat amlarem aspirational block program ringkat ke jinga trelang bat ke Directorate of Health Services ban la ajing kershan dalam Meghalaya Health Strengthening Project. Hagani keski Tadan langru Chief Advisor ke Sorka Jilla baru MLA kata nyubak la kemen rumbui ublalong kebukangsan ke Director Jong ke Health Services MCH and FW ke Dr. N. Kharsano ke SDO Civil Amlarem Civil Subdivision ke E. Rashri UBDO ke Amlarem u Dr. D. Lingdo u Dr. E. Khongla bat kiwe-kiwe. Haga diga jingalang lepen kuburamru ka Mupiut Health and Wellness Center, ya ke Khongla Health and Wellness Center, bat Sendai Health and Wellness Center, kumju ki sangut ki asya ki blatrai shitam ban pinrung kerteng, ha ke ANC ki self help group bat kiwe-kiwe. Thank you so much, madam. Kajiya ki khullo badam kha hapo astet ke jogi kalong dak sabro nakshi Henry hapo kajiya lam jo chief stagni konrat sama ula shir yakila kumno ba kajela jogi kanyo kwat kekhe sedang nak kilong kebe tiba pun bat tiban kha. Dan tak ada house name arja kue lawan ra ya ka state health policy. Kannya policy kalau kumno ban ai ya kinong song jong nakhalia tiba koi tiba kia. Hapo ada polisi kita pun ki. Nama kata lagi. Hari ini review news ne. Kajian train job health department kaya perpak lama. Ka health department kumno kashim jadi ki antang ba kinbiang ginaway sa sub center, lana kinbiang ginaway sa PHC, CHC, Henry, banbiang ki doktor, banbiang ki nurse. Kapatong san kadek di mentoy halakame. Namar ba, ladang ikoy di kia, kata kadek di mentoy ba. Kumno ikoy di kia, nginan mo hapo kaneka subdivision ki jongi hapo ka block ka jongi ngidan shkau di subsenta kawe ka pandang play hapo den karama sakwe kabakin shnas po amlanay area namunta jimtoy no namunta jimtoy jawino ngasno tenan ay kuble yaki NM baki nos hapo ka subsenta Bangilari ba haka dile IQAS likely ni substantar kila yo ya itu kanega pani bangidon kinong train ada grassroots kiba pe ya kabha kame den takada ngasno kumen banyo iye pi kilong kwe ba pia pidon ka kle na kalasya Namun tak kelas. Ikaitor bangkit laruan ne. Namun tak ANC. Kamu ayu ANC. ANC kamu tak suma. Nado padampun hado pandakha terter. Minimum kanusin pihak banlej doktor. Minimum bersausen. Sausin pihak le banyak penduduk ya doktor
Bakinos kenang video. Ya kata kajipatai. Na kata iklum kibadangka. Dan takadaw kasorka kala penslo. Amtang yang kata mentang ila don ki transform. Yang iba cengai. Na jaga ka bakin sa sipor. Kasorka kala pendiam. Tengah mentuin kilang kami. Kidawan ki folic acid hadu ke kila kumpor. Wan ambang ini kindam ka. Hendai kita kam nak mentang asya. Sarawai ke mga kwa. Banteng tuin. Namar balada kami. Kalau kebatrot. Kemau. Yo lese. Kikon kibangin kar. Kidlong kibatrot. Amne syuk kong kapor man syuk. Manda kung statistik labatay Dr. Kongla, hinyaw pulay persen. Hinyaw pulay na kasispa, kilang mi kilalek siya kita suma, bangka, yang kuno. Ginanong ka ba improve syuk? Ginanong ka. Namar bangday kung manswa, banya Kenya kapwa manswa, kalay. Manta, ngalay ni, barok mereka babon. Yo iwe kulum katung berkom ai bang ye kulum hadu hiu penai shene. Handai menta andi shipna arnai. Tampan ai bum yang ikun rum dak shu. Hak ai daki laktogen hak ai daki. Hak ikwar mansua ladang ane kalong kemi kayo kun. Dan sekali orang kami kebahagiaan lebih bakam jangan. Dan leket dengan kami, kami keba leket upara lalu humen lek aibo sewe tangkap titik. Kata kade nomor balik kata kan natural ayu jomki kapun klainya kebormen jomki. Handai menta nayai bangi sibun nak ilang kami kalamba ka kilat klot kabarmen dan takadaw ni day ban shim ya kabu ban pa sumayar de long ki paredi nadu shipnai hadu khandai nai ba mismai ka sarkar me takata kala prasya ban amra shipun kijimentor hoy ngimla panlen mangta sarkar ka isu babay Swaban ka lalu bapun lalu gini NMC ke andalakha kalayara mangta sarkar ka launch syarata ka early child development mission kata ka mission kabakumno man pegi kunlo andalakha ba hadu kindak license ba in bat ketiga trailer bagi akan bagi kumno bangin yo yang ikulong kibakot kibakir. Amday na kata kasarkar na lasar rampak lagi sipun ki program ki skill. Baka sarkar hapo bagi lam uji besta kala lunch na kamta cintor jangan future. I doktor la omne katega solution hospital baya shishai patshna hamte hapo jarai na benta cintor jangan. Om bagimpa ngimkwa bagi hospital kinda ngikwa dari sumadun pigi kwe pinlong di bakoy dari sumadun pigi yang ikut kinlong di bakoy ngikwa bagi hospital kinlong teli om bak pimtre banlay dari bak pinlong di bakoy kibaki hadai larajia baban gaston saja kadon kejia kidon disonsuta kibalapo kiban sapli thamai shu amday ka kata manta ka sarkar la kala launch lapun snem da kamahya health insurance scheme harpor babang bastam hamre ka basnusi nga shay kong ki kibre amdan ma amdan wa amdan MLA amdan kiri nong yara palat ya
ka health insurance. Ambil kasmat ka kadai kawera hari hajung nanta kabangas nusi kalau dam bun kipam tre ban le yo adhar lalu adhar mlale ngas nusi umum mikmat dagi pam word kinok shong jong abran konsi hangastier kia ando bagi shelking ban seo yaki by hostal ban seo yaki by hostal apati ngama iki lah reu nyau pras tem ngam iki le ngimle bangin pam handai lada kapan kastom ka saja bangin yo ya kajira skam habin ko long kami shim yakbo le yo adhar le yo MHIS jampi lin ba adhar kenapa penyo ya kata kajira ngai don diwe ka long kami kapwa ke bil jangka ko nasre kombah rim laptop kadai ke BPL nas ko men ba hasil tam du proja lambat ada hal bentuk pasal lahap dia bercakap putar lahap dia berimat sen banyo yang cipkoi dengan apa bentuk habakan don kalenti balai semahara ada kuat syah isnong kita berpri wakam bangi le bangi pan habangi registari kali lejong kakali lalak shondor sekolah kamu merupakan kaba insuran hal sistem ngimle bangin aksiden yojia reha kada yang baca eslen kaji sistem contribution tan arpon ka baki lak sanlam ka sistem ka family ter yo ya kajira tes nomha shim kane kabu kabaka sorkar kalai yo ka fund banding na kan humno padang pan hasu yaki kijik jaka suman ko jongi bat muncul ke kijing suman yaki nongpan ko jongi yaki me ki kulung bat ki we ki jajing bang tiling pa jong kane ka fund na ka directed jongi ni sit yo ka fund ni sit ni hap ni yo ka internal performance agreement na kata ka fund mention setiap kita perkat kumung yang berdasarkan meros kan dua nak kata kawan nak anu dua pakastang dengan program acara doa ni sudah monitoring kemudian berdasarkan yang kawan mendetek segi PHC jongi segi sub center untuk kita rekam dari mention setiap dan relation dengan komisi bagi perkat ni yogi bagi ki snok jongi jengai pun kita sudah pada blok jongi itu kita tahu aku dan cakap macam juai bagi lah bandit tam kilong kami bandit ultrasound mo bandit scanning nangta kiwe di lat di semua di hak maar di guna memang update cukup juai macam satu selong di rumah jangan ni program ni berhak ban mungkin ni kayak agency kayak antenatal check up kemudian kilong kami di Ahmed kinyo ban check up hak jaka kemudian ada don ki doktor ki ban bade ki specialist makin yo ban ai ke semua tinggi persang yo yang perlu nak ada nak tiba juga di kapan yang perlu nak ada ke special camp pun kena ko perlu nak sini haki blok ke jongi ni nak persang kena kita kasih ke paar pun yo kan perlu keban kong ni nak persang kong haka blok hari sudah parah ketika aspirational blok pun kena ke amdalan blok but hampir kita dapat perlu hari 9 Februari jong kan kasih acara pusan but kita hadut rais pak san kontam kilong kami di Ahmed kita yo ya kan jingarap ni majong ni kan di petang ketika sin ke paar ketika sin ke paar kemudian persang pada training di mana director kami pada head department peranang di blok bagi penolong di kam nama ini di bagi kam di blok kami jongi bidang leadership pun di blok kami di blok kami jongi mo di Ahmed di banyak pun bagi dan pun nama tim jo ke jing kuman ke babiang bagi jengai ke jaka suman di blok kenal di kam pun akan kesini kenal baru apa di badan dekat kathan kedong kathan joki yo ban yo ya kecing suma ke babiang limpa ki doktor ki bai doktor
Layo ban kot nang tin da jawai mungkin ban nang specialist ban examine yo kata ka check up ka baka ka yang. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.